Njana, usirani nchukuna kuongezeka nitaketia enjoy. Kwa nguvu soko tata. Tukwane kyokurika. Yaje kese naenda kwa umuntu uri pole bwana. Yani haya saba bora kanu utanga ni kali tukuru mubora ka uteto ko muga. Yaje ngutaka naba semina kibamene tukumenya basacha baba. Yani nayo kwetaka liko baba Osoro mbaye bakwenda gali. Yaje bono renda nyina gosa rende tinkurura rende. Yani akiro mubora kaya na mutaka ni kokeni kwenda kuona na advice. Yaje baboro kese na bubu bantu kuiba ikwanga na ekero musacha ya kuri kisi. Njitari biyo ngora. Ya to nsuki gasa bantu. Nsuki nagi njenda twende nyomba to bero mwana na yataka tuko. Mwana ururi. Mwana tata tukabera tato mwabo nyomba nje. Yaje kinakwete kende gadi na ndingo kwae na bungo chaite na. Ngaki. Njenda tukomanya. Abana bali nyomba bali batete tukabera tato mwabo na naro yondo tukabera nanga na tato mwabo ntingo gotika arabi. Kwa ikubuchabiria. Umete yango tebira. Na ikero ko mbwata sabantu kana ndi kwanusiga matanga minaro ne bubisana. Amatanga ki anayo witangale kiali. Ya babora kana banya sai. Ai ko babora kana ngonte mangano yo babora kae. Ndakyo ngonte itone nyomba akyo mbere nyomba kwanza ngibute ko ngorie myogo. Umwana nare marakini. Umwana nare ma. Pone ngentoko kana rende tikami nyoke garia. Gochiara na inde. Ya chana nkunyuga rimeto kwanusi bobesana no kwamonyera kwandangiri chana nkunyuga. Ai Antivirus ncho mwana onchanda teta to mwabo tingite tikole mereli nchi. Bochaberi to kongo soko. Kumbata kana kibono kumbata. Ya dawo de. Nchi natikiro kubata bana tikanga. Ya jamono to kota to kumbata kemo tugo na kyogo ngonya abana batete babena tato mwabo no mwana na yatakete bona kitoko kwara ata kitoko kwa kuli misuri tato mwabo tokenda ngonya moto kombera kwanza ntondo siriro ngo babo ndomini kwanza mbije bale abantu mukiro muntu mbiyara gese ndi kibwati maku kubwati kurumaya to kumbata kwa matanga ya kubwata iga bona Bochaberi chiko nkora musacha bodi nenda Antivirus nasikire kenyoro iga bana bagonsongera na kibongoroka ne libata mai dingu Antivirus igobono igobote to kondwani nanzi tukata ngonkona ne kamla licharanje atali njena yete genteke ante tukuma nende geseri na bukitende nkongo beke buye igabona kwa bere serious to kondwani abana batatu bali nyomba baranya korata to mwabo ntiti tikomanya to kokenda tuwensi akingo kutomera bese kwa ba nene se kiko bese ile ngoko cha kwantomera na kwa siringi 130 to kusokole kwa 130 abana batatu no yokane na onche nayo barende nenda bantu balimba igwa matanga wako kwa na mara 130 eyo Bochaberi to ngonkora iko tata yakombwata yakombwata mosaje taikombwata tikomanya kwanza iga Antivirus unoma tetokora ika ya Antivirus ka tukwana kia na matanga tole ga lakini no matatu arogeti ngiye kwata ngataro Modaro ke Antivirus ngikyo ya tadi moboli so ya kasari mwara korra krito ko kama ngana yo ya leke na moboli usitaro yani ko kon toren kama ngana nyu umuntu wote karadiga Antivirus ya okora diganda karadiga kwana ngata nyabu ai kona kene digo saneke na woyo moboli okay lakini ya Bochaberi kwa kiria mangana ya kima kine na konsiro bwana mwana muntu karate tikango konyi mai te sida ne kubogoli riganda mununga na igaro ngarangu kwana ne mai te muntu bali kana lakini Osoro mazo sikaine to kwana ngene te na bera be kana kitali kene nyanda tata kubogoli riganda mununga na igaro ne keke ya to kwana ha to kurtar da mangan muntare ngete no kwenge nje kangechi kwanza na wanjiri sana nuko ta masikani nyoko bizeke ndekona mpaka uruche myaka yonse pi yamba konyi ai kore kunga okire age neka kwegura kintu to kwana Antivirus korenga Osoro umbu yomonto wonigo egento kokora tigango introduce asiketa basani bana bari mumbu Nyagetiara ikwema lakini no manyete Osoro no manyete na ki ngobate binti bya yakoro kwana muko chakaigo obu abo kwanza riri kwachete gari mwa gorete mumbu akusengera kete kwata betenga okachokando ba mumino wachikwaro tata tiga mono minde yango ta ingora kumete meta basache toka makini ndito tebyo ndito teba bo Okiondo yakine genteke mama de no bochafu jina cheto bu yantiane na gate timbu yantiane ngogende ni tata bwana njome tengo kweta manyinga bubisana ngora manyinga iga tiga tata mose nende munambwate nyamo ikia kertenga obwa ngarango to temos batiande nyamo ane yoko bimba nende tiganga tebiga bono MUNENE ni ngo bwete bobi bono ngako mwana minto lakini to musibati onkorere bobo Osoro to kukwane kane sauti abana baigubana no matenga nona ayubu no matenga nona ayubu yagara nyote visa yoko kanda kumpu ikare kwaro kama kwanda no matenga bona gana utakiru kwanda kumpu to kokenda sinyi tutaro geti no bwata kene ya kabiro no pochafu bugore ikintu gya katatu ubuno muntu ranyoro bo wire exactly igire boso kusana kwanza matende ikimanyekana na baba sekera ya kwa ncha kwa sekererwa bona kili Bochaberi okata mangana ngate no kororusie goti
tokana na Hema ayena to kuona kindi kionse una tokogenda Hema arali Nyagetiara ure Hema yere stadium Kisari mugutire gucoka bukugoka bagari yo opposite Kisii primary guy tokenda na ngora tukukwana kurumuka na bantu bakage mareri yako kwana bakage mareri yako okogenda robunuko turiko igbororo bagokubeta kisindani yo tukirigia gwakara chika kare gabuna munyama mbani bibi kuna chuko manje tari kuite kabuna tangu ite kaga tamange ngotebi obeto sindani amagana turiko igbororo yo tukia kabere uraro rama tukatanuka tebe mareri yari ngina mara ngora kuvizi na matunda uira nenka ore buyo bo musaje tato muntu rabeti akiri babo Okiondo amba amanya makumba tamanya umete makumba nanti ya bantu kwanza Hema bara abantu abangaini mbari kota badebi muntu ngano ngikia kuri tunyitali na nche tingu kuona tumanya tuma lakini tosike mu muntu amngane yo ntoko kwenda kuchia magabu omoto kateba ni malaria mbwatete malaria igombi yabako saba abantu byaka kuona mu kuona na ndonye mubwate kwanza abana abakonya bayiri bayino bagwata abana abakega bimuisi ngakubune yebona yitsugu kujigo kikocherera mokaraki moyo watali sangwa ligima kwanza kwana mete kitwango kwana chimbo nije chinyanywe ke Christmas na igu monto boko tiro kini paka bona rongani okosibera chikogi si chonsi ningo oyo no Kutahiriwa sigara tigana gotebiye kemo nongo serete na otoko serete guguchaga guchogotogwa kirio bika egenta kamo gyoka ko debi mu bwa tege chuchu egenta kamo to kwani giyanto ira skra gikira era gona antivirus rokini usuni tani takunya kuoga sigara kwana tuone kwa sasa sare gente sigara kwa kemenga ke okatana ebire wewe ayege tukiyanto ira sio kiriki sawa matem taraso kono so ko meti umuntu kenyo kiganda no ndora manyose ni kiwa cha karusa ebanta bana to kokwana endo so kitokwa mamangana ito tukankwane na kwanza vera akati kanga ndio usabeli kwana nere omubuka isikiri kamina ga tonyo kataite kwaruka tabinyo kaka ire Hema Hospital kana chwe kabo muntu monenga cha kotara musoku na Antivirus na Antivirus yamangana ito nje maliri ucho kombwate Hema tini katano jembo eno musi umina charo kiwo oyo mare sawa musi oyo mino na ndo mubwato nyo kaba iri bana banachu andu buya bwa Hema omwana akukwane rukaro moke asa abakambaro roba kubwata ni bone kemia ne noko nacho ono mna na cha kwane akukwane rwa mato bono no erietari anetiga nje maliri ucho kombwate Hema tukatano ngiru Hema Hospital gari gari kwingotiro umupira gari stadium njembo ene mwana omino nero cha kwaruki bwana jini lakini nango kwane ruoro muntu kwaru ama bako kwaru kie ligotieri bakwaru kino bongo bakwaru kineta bi mwana ukina kama ile ndakora corona papura kaburi ndeze awe sawa kana ngo banga to gende makabo tara buti nero kana komase aje ukutaka kila ukitela vile mndo mwana okora na vile mukarwani Gesare mukungu isigete onywamire okate na vile anyaboka to nyarangi ni mokoreti nayo tigareti Bochaberi kugerete ngabone ngambote stress cyane ni lakini kometi umuntu papa mbote stress cyane mbona ngati mangana naye ya kwanza nando mwana ale kuli misulia tatu mwaba manyo kwirana tatuana atwana mbati kendele twanya kora kitwanya kora tetwana nyumba mangana yo mutire manani monta bika ko bari sawa dari ko bari dia tiga twana ko motika twanya kora rande kagata na bire ngoko nyenya siba ko kumi ayo to We at Hema Hospital operate 24 hours with our reputation of medical excellence and world-class healthcare located in Kisii County, Kisii Town, along Gusii Stadium Road. We offer the warmest welcome and excellent standards of care across a wide range of specialties, equipped with modern equipment and facilities. Our services are outpatient, inpatient, dialysis, dental services, optical services, radiology, maternal child health care, family planning, VCT services, nutrition counseling, general orthopedic, laboratory services, pharmacy, and funeral services. We also offer circumcision services at a very affordable price performed by highly qualified doctors. Hema Hospital, in the service of our people.
Mimi ni kijana kutoka Kisii. Nawaletea mistari 2-3 hivi. Kijana kutoka Ndizi TV, mimi ni Antivirus. Mwenye nilisahau nikaweka suruali ya mtoto. Lakini mbona wasichana mnaniletea shida? Mimi kijana lakini inauma unajua. Inauma ukiangalia rangi yangu motira brown. Mazeni inauma, mazeni inawaletea. Oh papa. Inauma. Inauma mazeni. Inauma. Ndo manake. Vijana tuache miadarati unachua pangi nyumbani. Ukikunywa pangi mkichu itakuwa kubwa brand. Usijua hata kuongea kwa watu. Sham. Ndo manake. Inauma lakini. Mimi ni kijana. Nisipenda kuweka suruali kubwa na weke ya watoto. Njoo nikitembea nikaa chonjo. Ndo manake. Otire burauni. Ndo manake. Inauma lakini mimi narameralia. Ndio manake. Vijana mbona tusipende Mungu? Mungu ndiye ametupenda. Kiswahili kimeenda mitini lakini tunyamaza. Inauma lakini inauma. Ndo manake. Kiswahili kimenisida inauma. Inauma lakini inauma sana. Inauma sana. Kila jina bwana.